isengesho Imana ishimwe. Amen. Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukuvugana n'Imana. Gusenga rero ni ikintu gikomeye cyane. Reka tubumbure Bibiliya zacu, dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri, Abami ba kabiri ibice 18. Abami ba kabiri ibice 18, turasomaho umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Hanyuma tuze gusimbuka gatoya, tuze mu bice 19 za kino gitabo nyine n'ubundi cy'Abami. Duhera ku 18 nukugira ngo twumve amakuru y'uyu mugabo ko byatangiye, hanyuma tuze kugenda dusome mu bice 19. Aho rero turasoma ku murongo wa mbere, hanyuma dusimbuke tuze kugera ku murongo wa 14. Ariko reka tubanze dusome ibice 18 ku murongo wa mbere. Abami ba kabiri avuga ngo mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Hoseya mwene Ela umwami w'Abisirayeli, Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Abayuda yarimye aja ku ngoma, amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Abiya mwene Zakariya. Hanyuma ku murongo wa 3 akavuga ngo uwo akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Umurongo wa 4, asenya ingoro, amenagura inkingi, asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu miringa, kuko kugeza icyo gihe Abisirayeli bari bakicosereza imibavu bacita Nehushitani. Hezekiya yiringira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Mu bami bose b'Abayuda bamuherutse ntawuhwanye nawe no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Uwiteka yabanaga nawe akabashishwa zose aho yajaga hose. Amen. Amen. Aya ni amakuru y'uyu mugabo. Reka rero tugere ku gice cya 19 umurongo wa mbere, ariko reka tugende ku murongo wa 14 kugira ngo tucunguze uburyo umwete. Umurongo wa 14 w'icyo gice cya 19 haravuga ngo bukeye intumwa zishikiriza Hezekiya urwandiko, bukeye intumwa zishikiriza Hezekiya urwandiko, aragwakira ararusoma. Hezekiya aherako arazamuka aja mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mwana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwanje Uwiteka wumve, kwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumve amagambo ya Senikerubi yatumye gutuka Imana ihoraho. 17 akavuga ngo icyakora Uwiteka abami ba Shuri bari buramye ayo magambo n'ibihugu byabo, bajugunye imana zabo mu miriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu n'ibiti no mu mabuye. Nicyo cyatumye bazirimbura. 19 rero umurongo mwiza cyane uravuga ngo nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Amen. 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 Dusubire ku murongo w'9 haravuga ngo 19, nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukiza amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose
bamenye ko ari wowe Uwiteka Imana wenyine. Amen. Amen. Bene data, iki ni igitondo cyo gusenga. Aya makuru dusomye n'ay'umugabo Hezekiya wasobanukiwe ijambo ryo gusenga, ari umwami atahuje icyajya, atabuze uko agira, ari ku ngoma ayoboye, ariko asobanukirwa n'ijambo ryo gusenga kubera ko yari yarabumotanye umutima wiwe ngo wari waromatanye n'umutima w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Hezekiya nguyu yabayeho mu gihe yarimye ingoma kuko tumaze kubyumva, asimbuye undi mwami ngo utari warubasha Imana, akora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko Hezekiya agiye ku ngoma yigira inama nzima, atekereza neza nk'umuntu w'umugabo, aravuga ngo izi mana z'ibigirwamana ntacyo zimaze, ariko kwiringira Uwiteka nibyo byonyine bigira icyo bimara. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Wagira neza afata ibigirwamana byari muri icyo gihe byose arabisenya, ibyo abantu bikubitaga imbere muri icyo gihe arabisenya, bikuraho zose byo bamubanjirije bari barakoze, arabisenya bikuraho, ategeka igihugu ciwe, ategeka abaturage biwe gusenga Imana y'Isiraheli. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ni ubuhungiro. Amen. Isengesho ni ubuhungiro, niyo nzira tunyuramo kugira ngo tubashe guhungira imbere y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yego. Hezekiya nguyu rero yari yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Umwami wa Ashuri yari yamwiyenjejeho kubera yari yamaze gufata ubwami bwa Isiraheli, yatsinze Isiraheli, yayitsinze, arangije abatwara amateka, arangije yumva ko aha akomeye, ari igihangange, agomba no kugira gufata ubwami bw'Ubuyuda, nabwo akabwiyongeza igihugu cyose akagifata. Arangije akomeza iki gice cya 18, akomeza atumaho amagambo akomeye cyane ku mwami Hezekiya wari uyoboye igihugu cy'Ubuyuda, cyangwa se wari uyoboye Abayuda. Amutumaho amagambo aremereye cyane, amubwira ngo urashaka kuvuga ko wowe uri iki? Ibindi bihugu byose namaze kubifata, Ubusirayeli yose namaze kuyitwara, wowe uri iki? Hezekiya abanze kugira ubwoba mu bice 18 aho ngaho, abanze kugira ubwoba, aramubwira ngo mbwira icyo ushaka cyose ndakiguha. Arahonga, guhongerera Satani ntacyo bimaze, ariko ntacyo byigeze bimara. Ariko mu bice bya 19 Hezekiya aribuka. Amen. 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 Ubwo umwami w'Abashuri ngo aramaze kumutumaho amagambo akomeye cyane, aramubwira ngo wishingikirije iki? Wishingikirije iki? Urashaka kuvuga ko iyo Mana ibashe kukurengera? Kwitarengeye abanyisiraheli bagenzi bawe, kwitarengeye abandi bose, wowe se ufite iki? Ni iki wishingikirije? Asanga asigaye abaturage b'Abayuda ati ubwo rero Hezekiya ari kubabesha ngo afite ibyo yishingikiza, afite iki? Iyo Mana ibasha kubamarira iki? Azana agasuzuguro gakomeye cyane, kuko Satani aza yigaragaza imbere y'abantu b'Imana. Iyo turi mu bigeragezo akaduteza ingorane nyinshi, yarangije akagaragura asuza akishungereza, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Yego. Imbere yawe n'ibyishimo gusa, abagusenga ntacyo bazabura. Nyabura Mana duhindukirire, utwuzuze urukundo. Amen. Amen. Abaririmbyi muri ino minsi bari mu kuririmba ngo ndihamagara abakomeye, ndihamagara abakomeye, aho bikomeza abo yahamagaye, aho bikomeza abo yahamagaye. Haleluya. Haleluya. Hezekiya nubwo yari yabanje kugira ubwoba, ariko mu bice 19 amaze kumenya amakuru Senakeribu avuga, amaze kumenya agasuzuguro afite, amaze kumenya ko amutukana n'Imana yiwe, amaze kumenya ayo makuru yose, mu bice 19 yibuka gusenga. Amen. Amen. Amen.
yibuka gusenga mu gihe umwami Senikerubi umwami wa Ashuri yari amaze kumwohereza urwandiko ngo amaze kwakira urwo rwandiko rw'agasuzuguro gakomeye cyane, yamutukana n'Imana ya Isirayeli, yamutukana n'Imana y'Abayuda kuko yari yamaze guteka Isirayeli, yamaze kubajana iminyago, yibwira ko agomba no kwiyogeza Abayuda, ariko yibagirwa kuko mu ijuru hariho Imana iziceceka ikakureba ikagira ngo izo ukora ntiri kubireba, ariko hari igihe iziceceka kandi iri kureba. Amen. Amen. Hezekiya amaze kwakira urwo rwandiko aragwakira koko. Bibiliya iratubwiye mu bice 19 ngo arazamukana imbere y'Imana aja mu nzu y'Uwiteka. Amen. 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 Umugabo wari warasobanukiwe gusenga. Bibiliya yatubwiye mu bice 18 ngo Hezekiya yakoze ibishimwa n'Uwiteka. Kurusha abami ngo bamubahirije n'abamuherutse, ngo umutima wiwe wumataga n'Imana ya Isirayeli. Amen. Amen. Hari undi mugabo bize tubwira mu kubara umutima we wari waromatanya n'Imana. Igihe Mose yatumye abatasi 12 ngo nibaje gutata igihugu bazatahamo, baragenda ngo baragitata, baraza ngo bakuvuga abagabo 10 ngo bavuge inkuru z'ubushashe, ngo bakuri ngo uvuge inzira icamugombo, izo bavuze nibyo bari babonye, ariko bananirwa guhamya imbaraga z'Imana. Ariko Yesu na Kalebu bavuga imbaraga z'Imana, Imana iritamurura iravuga ngo mwabagabo 10 mwananiwe kuvuga mugashintega ababyeyi n'abagore n'abana, ariko Yesu na Kalebu bavuga imbaraga z'Imana. Birizivuga ngo kubera ko umutima wa Kalebu wari waromatanye n'Uwiteka Imana. Amen. Amen. Bageze mu gihugu cy'isezerano, igihe bari bamaze kugera mu gihugu, ngo Yesu agabura ibihugu byose bigaburira abandi, aza kwibagirwa uyu mugabo, ariko uyu mugabo aramwibutsa cyane. Kalebu aramwibutsa mu bice 14 by'igitabo cya Yesuwa, aramubwira ngo Yesuwa we wibagiwe izo Mose yatubwiriye hajya mu butayu ubwo twari Kadeshi, wibagiwe amakuru yatubwiye ubwo twari tuvuye gutata igihugu, abagabo 10 bavuga inkuru z'incamugongo, ariko twebwe tuvuga imbaraga z'Imana. Wibagiwe ibyo Mose yahambiriye, kuko Mose yaramwicariye ngo Kalebu we icyo gihugu wakandagije mu birengo ugahamya imbaraga z'Imana. Imana ya Isirayeli izakiguhera nk'umugabo. Amen. Amen. Birikavuga ngo yari umutima we ngo wari waromatanye n'umutima w'Uwiteka. Ngeze ahantu mw'iki gitabo cy'abami sanga uyu mugabo nawe Hezekiya ngo umutima we wari waromatanye n'umutima w'Uwiteka. Mani habicyubahiro. Amen. Amen. Bikomeza guca rero nta bindi umuntu yiringira, ibindi byose bihinduka ubusa, ibyiringiro byawe byose ubabijanye ku Mana, kuko umutima wawe wawuhaye Imana, umutima wawe umatanye n'Uwiteka. Jogiye Kalebu yabwiye Yesu aramubwira ati wowe gusa umpeza imbaraga nanifite cyane gihugu twari Kadeshi Barinea, nanifite imyaka 40, ubu ufite imyaka 80, imbaraga nanifite muri kiragihe nizo ngifite, urampeza umugabane waje kandi ndabizi neza kuko ndibuganirire bene imbaraga nanifite cyane izo mbaraga ngifite kubera rero Uwiteka Imana. Amen. 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 Dawidi yaravuze ngo ntari umusore none ndashaje, sindabona aho umukiranutsi akena ngo cyangwa uruzaragwe rusabiriza. Kubera iki? Kubera umukiranutsi aba yarisunze Imana. Hezekiya amaze kumenya neza agasuzugura umwami wa Ashuri, yazanye yamwandikiye urwandiko rwo kumubwira ukuntu ari buze no kumutuka cyane ngo arujane imbere y'Imana. Amaze abwira Imana ngo Mana Isirayeli, Mana waremye ijuru n'isi, Mana ishobora byose, warubonye urwandiko umwami Senikerubi yanditse, kandi uwo mwami Senikerubi Imana uzi ko imana zabo ari imana zitareba, ari imana bandika bakandura, ariko wowe Imana uri Imana ishobora byose. Amen. Amen. Aramubwira ngo uyu munsi isi yose, abami bo mu isi bose bamenye kuko Imana yo mu ijuru ari Imana yonyine. Amen. Amen. Imana yacu rero nayo ntizigahigwamo.
usomye mu murongo wa 20 w'icyo gitabo ibice 19 guhera ku murongo wa 20 ubona ukuntu Imana yitamuriye iramubwira ngo Ezekiya we ibyo uvuze ndabyumvishije nubwo umwami Senikerubi yahagurukanye n'ingabo ziwe zose ariko ndaje n'Uwiteka Imana kwereke ukunda imbaraga zanjye zitandukanye n'iz'abantu usomye icyo gice umukozi w'Imana aratubwiye ubushize ingabo zose marayika w'umwami Imana ngo yazisanze mu birindiro aho zari zikambitse zose zirahashirira nta sasu rivuze havuze gusa imbaraga z'Imana yo mu ijuru kubera ko Ezekiyeli yatabaje Imana yo mu ijuru. Amen. Amen. Urwandiko ruzamukana mu nzu y'Imana ntabwo yarujanye ku bandi bami baturanye ntabwo yarujanye mu bandi bakomeye ahubwo ngo yarujanye imbere y'Imana ararusasa arujana mu nzu y'amasengesho araruramika ararupfukamaho yari yarasobanukiwe gusenga yari umwami wari wasobanukiwe gusenga uyu munsi muri iki gitondo ufite ibikugoye umwami wa Ashuru arakugose bikugoye ni byinshi bimeze nka Senikerubi bihabisukuza kuko Senikerubi yari kasakuza bifite ingabo nyinshi kuko ingabo za Senikerubi zari zingana abadayimoni bahagurutse ni benshi bihagurukiye ikigaragazo kikugaragaza ariko ugakora nk'icyo Ezekiyeli yakoze muri iki gitondo ubwo izo kigeragezo kiri imbere yawe kirambika imbere y'Imana ugipfukameho ubwira Imana ngo ni wowe Imana nyamana. Amen. Amen. Nubwo Satani atontoba ariko uvuge ngo ni wowe Imana nyamana ufukame hejuru y'ibikugerageza muri aka kanya ubibwire ngo mwabigerageza mwe nubwo mungana gutya ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose hari Imana nyamana Imana idayumva gusenga Imana igira neza. Ezekiya rero aragenda ahunga amenya ko umuhungiro buzima ari inzira yonyine imwe yo kunyura mu kugira ngo ugere ku muhungiro buzima ari inzira y'umusengesho aragenda aca bugufi imbere y'Imana arongera atakira Imana arongera aca bugufi yikubita hasi avuga imbaraga z'Imana avuga kugira neza kw'Imana abona ko we nta mbaraga afite ariko abona ko mu ijuru hari Imana ishobora byose yongera yumva ko iyo Mana ayigiriye icyizere. Amen. Amen. agirira Imana y'icyizere aravuga ngo nubwo bimeze gutyo ariko mu ijuru hari Imana aragenda arapfukama kandi abwira Imana ngo nibyo abo ngabo bose biringirwamana biringiye Imana banura ariko we uri Imana nyamana isi yose imenye ko mu ijuru hari Imana. Bene data uzo tugenda duhura navyo reka twongere twibutse Imana kuko ni Imana irabizi ariko iyo tuje imbere yayo tukayiramya tukavuga gukomera kwayo tukavuga kugira neza kwayo ibitugerageza biza bigenda bidohoka bikagenda bicika intege iyo turi kuvuga kuko Imana ariyo Mana nyamana ibitugoye biza bigenda bicika intege izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amen. Amen. Icyo gihe rero umwami Senikerubi yamenye ko mu ijoro hari Imana ishobora byose ingabo ziwe zose ko zanganaga zishira ku rugerero nawe asubiye inyuma abana baje kumwica apfira mu nzu kuko ijambo ry'Imana ryari ryavuze kuko yari yasuzuguye Imana ya Isiraheli Imana y'Abayuda Imana ishobora byose Imana iri mu ijuru. Bene data ibyo duhura navyo bimeze nk'ibyo umwami wa Ashuri ariko muri iki gitondo tuvuge ngo uri Imana ishobora byose uri Imana igira neza isi yose imenye yuko mu ijuru hari Imana dufite abagwayi bagwaye uyu munsi kongere tubwire Imana ngo uri Imana ishobora byose dufite ibitugoye ufite ibikugoye munsi yawe jewe ntazi ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Umwanditsi w'igitabo cya Yakobo yaranditse mu bice 5 umurongo wa 19 aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ngo yasenganye umwete. Amen. Amen. Gusenga umwete so gusenga amasaha menshi gusengana umwete so gusenga umunsi wose ahubwo gusengana umwete no guhozaho gusengana umwete no kudasiba. Bibiliya zitubwira Yesu aravuga ngo musenga ubudasiba Yesu nawe yarazi ko gusenga gufite umumaro mukozi Imana aratubwiye Yesu yarasenze na n'uyu munsi aracyasenga kuva cyagihe aracyadusengera na n'uyu munsi aracyasenga niwe mukuru w'abanyamasengesho
niko muzehe yatubwiye. Amen. Yari ari mu isi, yari yarasobanukiwe kuko mu isi ibibazo ngo akirwa mu isi avuga ubutumwa bwira akazamuka umusozi umwana w'Imana akaje gusenga kanswe wewe mwana w'umuntu, ariko icyo byose ariko abikora kugira ngo abazamukurikira bazagera ikirenge mu ciwe. Natwe tumenye kuko turi mu isi ibibazo, dusenge tuzamuke imisozi y'uburyo bwinshi tuje gusenga. Yesu rero yarasenze, hari aho yamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Satani ntiyamutinye icyo gihe, aramugerageza, ariko kuko Yesu yari yarasobanukiwe gusenga, uwo munsi yamuneshejeje ijambo ryari rivuye mu mbaraga zo gusenga. Yesu rero asiga tubwiye ngo dusenge kandi dusenge ubudasiba. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, ariko kugira umumaro yagize gute? Yasenganye umwete. Bene data wa Kristo, dusengane umwete, tutitaye ku ngaruka z'isi n'ibihari. Dusengane umwete, dusengane umwete. Gusengana umwete ntibisaba imbaraga nyinshi z'umubiri, ariko bisaba umwete gusa, bisaba ubushake bwo mu mutima, bisaba kugirira Imana icyizere. Warangiza ukamenya kuko Imana iri kubwira. Waba ujyanye mu bitaro, ariko nubwo waba ujyanye uza usenga, Imana ikakumva iri mu ijuru. Nigeze gusengera mu bitaro bya Faisal, nari mpajyanye ndavuga ngo Mana we, iki gikombe ngezemo ndabigenza gute? Ariko Imana yarantabaye kugeza kuri uyu munsi, ntabwo nzibagirwa imirimo y'Imana. Gusengana umwete, reka dusengane umwete. Imana yacu irahari kugira ngo itwumve, kandi irahari kugira gute? Idutabare. Gusengana umwete rero ntibigusaba kuba ufite igihe gihagije. Usengana umwete asengera mu kazi, usengana umwete asengera mu bitaro, usengana umwete asenga abyutse, usengana umwete asenga ari guhinga, usengana umwete asenga ari muri biro, usengana umwete ahantu hose ari arasenga, kuko aba yaramaze gusobanukirwa, kuko ahantu ari hose hari connection y'ijuru, ahantu ari hose hari umuryango w'ijuru, ahantu ari hose Imana ibasha kumwumva. Imana y'ijuru ntabwo icyubahiro, ariko mwene data asobanukirwa ku kuba imbere y'Imana ari cyo kintu gifite umumaro. Arazamuka aje mu nzu y'Imana, asasa urwandiko imbere y'Imana, asobanukirwa yuko nubwo yari umwami imbaraga ziba ntazihari, ahubwo imbaraga ziva ku Uwiteka Imana Nyiringabo waremye ijuru n'isi. Natwe rero muri iki gitondo nta handi gutabaga kwacu kwaturuka ni ku Uwiteka Nyiringabo waremye ijuru n'isi. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Reka rero dusenge. Amen. Yego dushimiye Imana cyane tuboneye umwanya, nta ruhare runini k'uyu buntu bw'Imana. Yego kuko indirimbo z'igiswahili uyu munsi zagize amanota meza, n'ijwi ryiza tugira cyane, ariko umutima wabintatiye kuririmba indirimbo y'amavensi nk'abiri. Yego safari yetu ni ndefu ya kwenda mbinguni, tatamani kwa kufika nchi ya nuru. Safari yetu ni ndefu ya kwenda mbinguni, tatamani kwa kufika
nifika nchi ya nuru. Ninatamani sana nifike kwetu mbinguni, ni makao mazuri sana. Ninatamani sana nifike kwetu mbinguni, ni makao mazuri sana. Japo tuna shida nyingi, dharau, matusi, sina shaka tutafika nchi ya nuru. Japo tuna shida nyingi, dharau, matusi, sina shaka tutafika nchi ya nuru. Ninatamani sana nifike kwetu mbinguni, ni makao mazuri sana. Rangi zake za ajabu tunazitamani. Mji una jina la pekee, Yerusalemu. Rangi zake za ajabu tunazitamani sana. Mji una jina la pekee, Yerusalemu. Ninatamani nifike kwetu mbinguni, ni makao mazuri sana. Amen. Amena. Yego, amena. Nshimiye Imana rero umugenga w'ibihe, ugira umutozo wo kuvuruga ibihe, waturinze mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi, twaba tugejeje itariki 8 duhumeka, y'ukwezi k'8 duhumeka turi bazima. Amena. Harwaye benshi muri inzara, mbese iyo babika abandi ngo abandi bakabashingura, abandi bagakora impanuka, ngo twebwe tuzinaza heki. Ariko turashima Imana yaturindiye muri ibyo bihe. Imana yabarindiye aho muri, Imana irinda bene data bese abari kuri uyu murongo aho bari. Imana ishimwe. Amena. Turashima Imana iduhaye amateraniro meza. Buri gitondo iyo mzutse nza nibaza ngo ese Mana, uyu munsi twataramiye mu Rwanda, uyu munsi tutaramiye Kampala, uyu munsi tutaramiye muri Kenya, tutaramiye mu bihugu by'indi migabane y'isi, nkavuga ngo Mana ushimwe. Amena. Ni ukuvuga ngo twese sari turimo, muri twese nta muntu wayikodesheje. Yego. Yakodeshejwe n'Imana. Amen. Amena. Amena. Tangize nshima Imana yabanye natwe mu giterane. Nawe babwiye kirekire, ndabanza amashimwe, subizeho ubuhamya akanya gatoya, turaza guheruka ijambo ry'Imana. Amen. Amena. Ijambo ry'amashimwe ni muri Isaya 66. Dufatikanye na mwene data turi kumwe, murongo wa 12 ugeze ku 15. 66. Ego, Isaya murongo wa 12 ugeze ku 15. Akadusome Isaya 66 12 muranyumva neza? Turakumva twebwe kabisa. Amena. Haravuga ngo
Uwiteka aravuga ati dore nzayoboraho amahoro ameze nk'uruzi, nzaha ubwiza bw'amahanga bumere nk'umugezi wuzuye. Nizo muzonka mukazahatirwa, muzasembagizwa ku bibero. 13 nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza, muzahumurizwa i Yerusalemu. Muzabibona kandi muzanezererwa mu mitima, n'amagufwa yanyu azamera nk'ubwatsi bw'uruhira. Uwiteka azerekana imbaraga ze mu bagaragu be, kandi abanzi be azabarakarira. 15 kuko Uwiteka amen. Ndashima Imana rero kuko yabanye natwe muri uyu mwaka. Yego. Ukuvuga ngo kuva tugeze i Burundi nk'ishami ry'abamama muri community dusengeramo, twarutse tuzi inama turavuga ngo twakora iki mu gihe turi mu buhungiro, twakora iki mu buzima busuzuguritse, twakora iki mu muhana dutuyemo mubi uruta indi mihana, twaravuye mu zacu, twarataye igihugu cyacu. Turavuga ngo uko Imana izose idushoboresha tuzaba dukora igiterane cy'ingarukamwaka. Amen. Rero hagiye ku uyu mwaka rero twimirije kuzakora igiterane mu kwa 7. Abamama bamwe dukorana bararwara, n'ubu bari muri Kenya mu bitaro. Yego. Bintera ubwoba, ariko ndasenga ndavuga ngo Mana, nta mpamvu n'imwe mwanditse aravuga mu mfatiro n'izisenywa ngo abasigaye bazakora iki. Amen. Ndavuga ngo uri inshuti itazitutererana, uzabana natwe muri iki giterane. Kubera imyaka tugezemo turi bakuru, nshaka kugira ubwoba rero bavuze ngo icyo giterane ngo ibintu byose bizakorwamwo ngo nije babishize mu mutwe. Ngira ubwoba bwinshi, nasinziraga ariko numvaga n'umutima wanje utaremye. Yego. Ariko nza kwibuka ko hari ibindi Imana yagiye ikora mu bindi biterane. Amen. Amen. Ndashima Imana abanye natwe mu giterane. Ndashima Imana ntavuze ngo izina rya buri wese cyangwa ryandi. Ndashima umuryango wa Nibature. Rero uyu muryango nawe ukuyemo umugisha ukomeye. Amen. Harimo ababyeyi, harimo abo turuta ariko batubereye ba mama. Ndashima Imana agize amaboko yo gushyigikira igiterane. Imana ya Isiraheli niryo riri ijambo umutima wampatiye kugira ngo mbiture. Nuwaganze mbwira umuntu ngo Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha, akanwa kanje ni gato kandi ururimi ruzarwaga. Ariko iri jambo ryo muri Isaya 66 murongo wa 12, aho azanezeza umuntu wese bagize icyo akora azahasoma. Imana iyobore imigezi y'amahoro n'ibyishimo mu muryango w'Imana yagize amaboko yo gushyigikira igiterane. Nukuvuga ngo hambaye mw'abamama bantaho nikora banyuma y'abandi abamama 21 bambara ibitambara 45. Umutima wanje uranezerwa, numva nsubiye kugira nk'itoto, numva nsubiye kuba kandi nk'umuntu ugihawiga gukura kandi nyine shaje. Ariko ndavuga ngo Mana, haracyariho ibintu 7 mu miryango y'Imana yo gukorera Imana. Rero Imana yakoze ishimwe. Haleluya. Nukuvuga ngo nza numva bene data mutuye iyo ngiyo muvuga ngo mwebwe ikigega cyanyu ngo ituro ryanyu ngo muzarijana kwa naka undi kwa naka. Jewe ndacyari Kinege hano i Bujumbura, nanje ituro ryanje mfite utundi dutenge 2 mu kwezi nateguye. Imana izaheza umugisha nzabibatura mu kigega cyaje, naje harimo ibitenge 2. Imana ishimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ntangiye umwanya w'ubuhamya, kandi nawo muranyihanganira nyine uko Imana igenda ibitegura nuko imyanya yo mu isi ni ibiki. Turasoma Zaburi ya 20,
niryo jambo dutangizanya ry'ubuhamya mu mwanya mutoya cyangwa uko ungana kose. Ngaho dufashe gusoma ugere ku murongo w'8. Zaburi ya 20. Ego. Guhera ku murongo wa mbere. Ego. Ya, dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 20 igice cya 1 kugeza ku 8. Aravuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Asante. Iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose. Yemerwe igitambo cyawe cokeje. Iguhica umutima wawe ushaka. Isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo saba byose. Kuri 7. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Uwo yasize azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Azamusubirisha imbaraga zikiza zo kuboko kwe k'uburyo. 8. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Ariko tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Amen. Amen. Yesu aguhe umugisha. Arakoze cyane. Rero ubuhamya ahari mwaranabwumvishije. Ariko navuze kuko n'uwamzutsa saa 6 za nijoro. Yego. Akambwira ngo vuga ibyo Imana yakoze. Ubwo numva ntobivuga niroro. Amen. Cyane. Cyangwa n'uwashira mu rukiko bakamfatiraho inkoni ikomeye. Akambwira ngo vuga imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe. Za numva ntogira ubwoba bw'abampagaze hejuru cyangwa ibinyugarije. Yego. Nababwiye ko jewe nakuze papa adakijijwe. Ariko papa yarakijijwe amenya Imana mu zabukuru. Mu bakobwa b'Abanyamurenge nza numva notanga ubuhamya bw'ukuntu nakijijwe. Kuko abandi bagize amahirwe basanga base n'abarimu b'ikanisa, abandi n'abadiyakoni, abandi n'abapasiteri, abandi base n'abanyamasengesho. Ariko jewe nakuze papa adakijijwe. Papa ni umugabo wanyweye inzoga nyinshi. Papa ni umugabo wanyweye itabi ryinshi ndetse ararihinga. Naje ubwaje narabyanuye kubwo gutinyira umubiri udakubitwa. Ariko Imana ije gukiza papa mu myaka ya bukuru. Amen. Notanga ubuhamya bwo gukizwa. Jewe nabatijwe datangaruye ingenzi 4. Kandi mu myaka 4 nyine. Kama numva ngira umutwaro wo kubatizwa mu mazi menshi. Kandi nkumva binteye agahinda. Ariko urugenzi rwa 5 dataremera ndabatizwa. Amen. Nababwiye ko ari yarasuhuriye nk'ahantu kure. Ndagenda ijoro ryose musanga mu biraro ngo mbonagira ubwoba arambaza ngo niki. Ndamubwira ngo numubatizo gusuba ngendesha ijoro. Aranyemera kubatizwa. Amen. Jewe nubatse apana bijya by'abakobwa ngo barapatanye ngo cyane. Kandi yo ni imico iwacu abiwacu barabyumva cyane. Ariko maze kubaka ngira ibihe bitari byiza. Yego. Jewe mburi byara abandi bahaye babyara. Mburi byara kandi abo twakuranye barabyara ijya mbere, barabyara ijya kabiri, barabyara ijya gatatu, barabyara ijya kane. Ntakitamenyerwa. Umusore umwe yabwirije aravuga ngo nguze usanga ihuza undi mu isoko ngo ukayisigayo. Ngo ariko bwaca ngo mushiki wawe akayigura ngo yaguma kuyambara ngo ukayimenyera. Naje nduyemenyera ubugumba. Ariko ntibwambushe kunezererwa Imana. Amen. Kamubwira Imana ngo Mana sije wa mbere. Ariko iconzi Sara yabyageze mu myaka ya zabukuru. Yego.
naje iwacu natangira kurira simbabwiye ko data ari umupagani akaba ambwira ngo mpundu we ngo kizakibagirana ngo ni inzara n'ubugumba umutima ntabwo urambwira ko utazawuzara. amena kavuga ngo mana uyu nawe arahanuye ni ukuri abaye nka cya kirimbo nacyo cyahanuye. Umukozi w'Imana yimenya ko yambaye inkweto. Iryo jambo rikambuhumuriza. Ariko bukeye nari ngize imyaka 15 wa mwana tanda ndasuka oyaye nari ntuye aho ngaho. Ariko bukeye haza abayumbe abakozi b'Imana bamwe ntibakinahari. Bari bavuye muri Zura barimo umukozi w'Imana aratabarutse ngo ni Rugaraba. yego N'ubundi ngo ni Muringa. Ubundi aracyahari ari i Kigali ngo ni Bizuru. Bari batatu. Bazi Imana yari yabatumye muri Pureni ku Mutarure. Nuko bahashitse nyine tugira ibihe byiza. Bagira gahunda yo kugenda batarama mu mazu mu muhana. Baraza bansanga mwamuramu wanje. Bagira ibihe byiza kabisa ngo bamare marehe mu Rugaraba arambwira na Muringa ngo se uyu nguyu we nta cyaragira azatahamwe. Icyari Kinyarwanda turacumva icyari n'ikinyoni. yego Ndababwira ngo icyari ndagifite. Turagenda no muri cya cyari cyanje ngo dushike. Barambwira ngo Imana yatubwiye ngo ugiye kuzara ariko uzagira ibihe bibi mu kuzara. Ndavuga gusanga ibyo bihe bibi bizobe mzare umuryango umenye ngo narabyaye ndapfushe cyangwa natwaye inda ndayisuka ariko izina ry'ubugumba rimveho. yego haleluya Bwana asifiwe. sifiwe sana asifiwe kabisa. Nuko igitaramo turagisoza bene data baragenda ndasigara ndategereza ko kwiye kutwita mu mzare. Mu minsi itari myinshi cyangwa itari mike umubyeyi umwe arambwira ngo naraye ndose wabyaye umwana w'umukobwa. Ndabyakira ndamubwira ngo asandi cyane. Nihuse ndatwara muri ya myaka mbabwiye. Igihe ndaranezi 8 n'ibyumweru 2 ntangiye ukwezi kw'Icyenda. Twavomaga mu ruzi amabomba yaratarana bameshe mu karere twari turimo. Ndagenda nja kumesa shitse ndwarirayo. Shika mu mugongo ariko mu nda ntihanje. Shika mu mugongo nanirwa guhaguruka nama ndamza gusa nyine ndaceceka. Noneho abandi twari kumwe mu ruzi bakambwira ati se ni gute byagenze kutagihaye umesa uwacecetse nkababwira ngo ariko ndaruhuka nta kibazo. Ariko nyine abantu bakuru baza kubona narwaye. Abamfashije baramfasha kumesa y'amahuzu ndetse bamwe barayikorera abandi bafata amaboko tugenda gahoro gahoro no mu rugo. Yeme Imana irakomeye. yego Ubumana bw'Imana burakomeye kandi inzira z'Imana zo gutabarwa ni ibihumbi. yego Kandi rimwe na rimwe iyo Imana ije kuturemera amashimwe hari igihe yacisha mu ndirimbo cyane. hari n'ikindi gihe yacisha mu marira. Hari igihe yacisha mu bitwenge cyangwa ikayacisha mu maganya. Banasifiwe asifiwe sana. bamfata ukuboko turataha turazamuka igitangaza gikomeye ngo mfe kurangiza imuhira. Nama mba muzima ndababwira ngo yeme ndakize nimundekure. Barandekura ndagenda nimuhira ndetse mukeba wanjye nti yarafite abana 2. Ndagenda mfata abana aho nari nabasize nama muheka muri wa mugongo wari wacitsemo peka umwana. Ndavuga ngo ariko Mana urakomeye asandi kuko unkijije umugongo nkaba mpetse umwana. Ndagenda ndororotse umwana imuhira musigira ababo
ngiye kuzana amazi nikorera ibido mba muzima. Habe ku mugoroba ntangira gushaka izo bafungura, nije wari mu rugo, abandi nyine hari abantu bari bazindukiye bari mu rwiteguro babunga baja muri zura, nije nyine wari ufite nk'umwanya. Ariko Satani yamegome ndayo ijisho ripfuye, ariko Imana ikavuga gusa ngo wewe humura humura humura. Ndi mu gukoni mpaya nteka wa mugongo wamucikamo, abashitsi bari mu nzu, bagira urugo bamwe ntibarataha, nije wari guteka ariko nkagenda nkaganiriza n'abashitsi, kandi nagira impano yo gukunda abashitsi. N'ubu ngira impano kabisa kwakira abashitsi, nza numva iyo mbonye umushitsi nza numva nongerewe nk'imbaraga. Amaze amisanga mu gikoni namacikamo, ndaceceka namanishira mu mutuzo. Hanyuma haza kuza umwana arambwira ati se ko watinze? Ndamubwira ngo narwaye. Wowe ufate ibintu tumaze guteka guhisha, ugenda ugaburira abashitsi, numara uze ufate ukuboko ujane mu nzu, hari ba mukuru wawe n'umugore baraba baje barabana n'abashitsi. Gira Imana nyine baratashe ba nyiri urugo, ndagenda mu nzu ndaribwa cyane cyane, ariko mu nda ntihanje nkaribwa umugongo. Bari kuwa kabiri, mutekereze namwe twari twegereye ibitaro, ariko ubujiji nabwo n'ubundi burambitse aho ngaho. Abadayimoni nimba barazanye amasashe batwikiriza abantu mu mutwe, oya ni ukuri nama ndyama gusa nyine ndaryama. Kuwa gatatu nirirwa aho ngaho. Kuwa kane niwo munsi babungaga, twurira imodoka no muri Sanga abahazi cyangwa abatahazi, aho niho twatandukaniye. Ibo barakomeza baje Buvira, naje ngenda mu rugo iwacu mvuka. Bashitse mu gitondo kuwa gatanu tuja kwa muganga i Burundi, ahantu ngo ni ku Kawurandwa. Tuhashitse mutekereza nagiye ndi umuntu uremze, ngo ndangize ibitaro, nko kurya narangije amazu numva ndakize, ngo ndangize ibitaro. Ndababwira ngo nibanyururutse ngenda n'ibirenge. Umushoferi arandeba ati ariko uri muzima? Toya, rihagarika imodoka je nshaka kugenda n'amaguru yanje. Urabasha kugenda? Ndabasha kugenda. Aranyururutse, mama yarakibaho, twari kumwe na mama twinjira mu bitaro ndi muzima. None umuvyeyi w'abandi yandeba agatangara, akambaza ngo bigenze gute? Nakize ma. Abaganga baranyakira kuko nari nkuriwe, ngo bampime barambwira ngo umwana ameze neza mu nda nta kibazo. Kandi umwana wo mu Bugumba nari mukeneye yeme, nari mukeneye, nari mfite amatsiko. Amen. 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 Hari kuwa gatanu, twirirwaho kuwa gatanu. Kuwa gatandatu ngira mama timuwe nta kibazo, nta mpamvu yo gumana nawe, wasize abana naki aba bose barabaraza, nta kibazo. Umuvyeyi arambwira ati sinotaha, ariko bigeze aho arambwira ati reka ngenda nyine ko nanone mpaye mbona nta kibazo, reka nsanga abantu. Habaye ku cyumweru rero ku mugoroba niriwe ndi muzima, hari saa moya. Numva ngize ikintu muri wa mugongo kandi kirahagarara. Numva kandi ngiye kuko nari nabaye, ndavuga ngo Mana umbe hafi, kuko mpano numva ngiye gusura kurwara. Ninjiye muri maternete ngo bampima, barambwira ati ahubwo turabona uri hafi yo kwibaruka. Yego. Mu mwanya utari munini nyine ibisa biraza, ababyeyi barabyumva, ndabyara. Nabyaye bitagoye cyane, byara umwana mwiza w'umukobwa wujuje ibiro, wumutse, umeze neza. Amen. 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 Ndagenda muri dushe ndoga,
ndaza ku gitanda mu ndindira aho hantu cyane kwaya nitegereza imirimo Imana ikoze ya myaka yose yamiva mu mutwe wanje bwa butayi bwose bwo kwitotombera ubugumba nama numva ko buhanagurwa mu bwonko no mu bitekerezo mu mutima gusa numva habaye za ame na haleluya. Amen. Amen. Iki kibuga tubamo cy'ubu butayu bw'isi giteye ubwoba. Umurinzi avuze ngo Mana uzandinde kwibagirwa nubona ngiye kwibagirwa uzanibutse. Hallelujah. Amen. Amen. Maze kurya muzukisha umwana mumushize mu kuboko kw'imoso nzamuye ukuboko kw'iburyo ngo nzamure ihuzu ibere ryanje nditambike umwana sanga ibere ryanyitse tabera inshuti sanga satani inkuyeho ibere abandi babyeyi baza baheza abana ibere rikonka sanga ibere ryanje ryanyitse numva ko ngira agahinda sinibuka ko nkikiye umwana nama namiza ndavuga ngo ayi wewe Mana we iki niki kimbayeho kitigeze kuba ku bandi babyeyi. haza umumasera w'umuzungu sinkenye kumubwira aragenda azana umurundi kugira ngo amusobanurire arambaza ngo niki gitumye wamiza kandi wabyaye neza kandi wabyaye umwana mwiza nzamura agapira ndamubwira ngo dore uko nabaye kandi umwana nari mubyaye abuze ibyumweru 2 ngo yuzuze ukwezi kw'icyenda yamambwira ngo ugize ikibazo ibere rinyitse uzaye umwana utujuje amezi 9 bigenze gute ariko arampumuriza ngo humura ejo mu gitondo tuzoja Bujumbura nubwo amatara yacitse tushira umwana mu cyuma azuzuza ukwezi azuzuza amezi 9 atazaba. Sinabyumvishije kuko umutima wanjye kera wari wikanze. Mu mwanya ndamurambika hasi muri ka kababaro naje nika hasi ku gitanda udutotsi sinzi uko twaje numva ko umuntu ambwira ngo muhe impundu we umwana si uwawe dore imva yiwe ndavuga ngo mu izina rya Yesu bitsindwe ndabyuka ndicara nukuvuga ngo muri iryo joro umuntu yaje gatatu yambwira iryo jambo. Amen. Amen. Habaye mu gitondo icyakurikiye amaradiyo yamazuka atangaza amatelefone yari ataraba yamazuka atangaza ngo imyaro yose bayifunze kandi abiwacu bari muri Kongo baravuga ngo uyu munsi nta modoka zije Bujumbura. Ibibazo 3 binkoraniraho ariko Theogene waravuze ngo uzukora neza numara ugende. Yego. Amen. Amen. Umubwiriza nawe ngo aje kubitahura yamavuga ngo iyo dukora neza tuzadusa n'abahaba bibabarira cyane tuba twizeye ko tuzeza cyangwa tutazeza ariko baravuga ngo mu gitondo kimwe ngo gitangaza gikomeye ngo nuko tuzosarura ngo tukaza dutondekanya imiba tukaza dusenga twishimye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Haza kusumwana w'umurundi ngo ni Seleusi araza mu bitaro ngo amare ndamubona ngo mubone sinamubona mu shusho y'umwana w'umurundi namubona ariko musaza wanje ndamuhamagara ngo Sele ndi hano arandeba ngo muhe impundu nawe uri hano ndi hano wibarutse nibarutse ariko nagize ikibazo mwereka mu gituza kandi mubwira no ku imodoka zidazije Bujumbura naho gufunga imyaro aho yarabizi arambwira ngo icyo ngufasha ndatashe
ngiye kureba inzira z'amagendo ncamwo ndoga ngende kubwira papa wawe na mama wawe. Wa mwana mbera telefone aragenda ambwirira abavyeyi. Amen. Haleluya. Amen. Aragenda ambwirira abavyeyi arabambutsa bitemewe, ariko Imana ihagarara ku buzima bwabo. Barashika bansanga ku bitaro, baje ari umuryango munini ngo bandebe. Abavyeyi bacika intege, ndababwira ngo nta kibazo, haba n'ubwo Imana tohaba, nukuva mu muryango w'abagorora n'abasinzira bamenye gusa ko nabyaye ntakiri ingumba. Turataha, umwana yamaze iminsi 4, umwana arapfa. Amaze gupfa mbwira papa ngo umwana waje ni uw'abakirisitu, papa tubyivangemo, genda umpamagarire pasiteri, niwe twari kumwe muhira, mama yari yagiye ku isoko, genda umpamagarire pasiteri na mwarimu bazi hano. Aragenda arabahamagara, bagenzereza umwana wanje neza. Duherekeza umurambo nk'abandi bose, ntabere gafite ngizega icyumweru ntabere mfite, ariko ngo barengeze umurambo bawushize mu mva, ibere riragaruka. Yani mbabazwa n'ayo mashereka mbuze umwana nyonsa, ndababara. Navuye ku mpanda cyangwa kwirimba, nama mbumba kanwa, uru ruzitiro nyine rw'ururimi, inzitiro zibiri, sinasuye kubumbura kanwa. Ngira amezi 12, tazamvuga, tazaseka, tabyishimo, nta muntu nkunda, nta muntu uzantekereza. Umwanya gusa Imana ingiriye neza, natekereza ubumana bw'Imana, kumva ndanezerewe, ariko mvanezererwa mu marira. Ariko bukeye ukwezi kwa 12, hari saa 6 z'ijoro, numbona ko umuntu azarambwira ngo zuka tugende, uje kukereka, uje gushaka umwana wawe mu muhana nkujana. Mbona ko nzamuka umukozi, umwana ngo shike ndamubura. Amen. Amen. Ndasubira amanuka umusozi, nzamuka umusozi wa kabiri, nanone umwana sinamubona. Ndasubira amanuka umusozi. Amen. Amen. Umusozi wa gatatu nawo uzamutse ndushe, ariko muri nzo bavuze ngo ntereye umusozi ndaruha. Bambwira ko Yesu azoza ndaruhuka. Yego. Benzo uwo musozi wa gatatu, sanga abana benshi, mbona umwana waje ari mu rushahi, ariko ndamwibwira. Umubiri waratobaguritse, ndamwibwira. Ngira wa muntu, ndamubwira ngo nguyu umwana waje. Arambwira ngo niki kikumenyesheje ko ari umwana wawe? Ndamubwira ngo umwana waje sineberwa ishusho yiwe nubwo yononekaye. Ndamubwira ngo kubera iki uyu mukobwa ari umeze nabi kuruta abandi? Arambwira ngo ariko utangire umunsi umubyara wararize, wujuje umwaka amezi 12 uhayurira. Uru rushaho uhaye ubona ni amarira yawe. Ndamubwira ngo we wari nkawe, uwishe mu mwanya wanje, niki cyotuma nseka? Mu myaka 15 ntagira umwana, nimzara umwana apfe, nimzara umwana iberera inyiki, ibyo bitwenge no bikura he? Arambwira ngo ugiye kubyara abandi bana benshi, ariko condition no guseka. Wana nageraga ibitwenge nkiri muto, sinari nzi kurakara, nari ngira ibitwenge kabisa, nari nkunda guseka. Ndamubwira ngo ibitwenge byarashize muri jewe. Arambwira ngo ndakwigisha guseka. Amen. 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 Ndamubwira ngo se ngiye guseka nzobyara abana bangana gute? Arambwira ngo uzobyara abana buzuye imizi y'iziko. Twebwe turi abantu bakuriye mu mushasha, sinari nzi imizi y'iziko. Kumva imizi y'iziko byari nk'inzozi. Ndagaruka, dutandukana n'uwo muntu. Nkanguke numva afite ubwenge, mbona ndi mwacu, mbona ndi ku gitanda.
ndabyuka ngenda mbyutsa papa ndamubwira ngo papa kingura niki cyabaye kingura ariko nkubwira kuko iwe yicaraga abwira mama ngo narahahamutse kubera ibibazo ndamubwira ngo ndi muzima mubyuke mbabwira amakuru ayahe mubyuke ndayababwira bamubwira ngo papa nshorera imizi y'iziko aho yamabwira mama ngo umuntu yarahahamutse imizi y'iziko uyikuye kutarayibona mutondeye amakuru yamambwira ngo ubwo ari Imana abaporo yabivuze reka mzuke nyigucorere. Hallelujah. 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 Naravuga kuri karatasi ancorera imiziko kurya hayicora kamambo n'abana nyine bayicayeho mu kwizera tuzaturema mu kwizera kuzagutuma tuvuka tukaba bazima. Yego unukoshi. Kwizera ko kugagutungira mu butayu utagira imirima ariko abana ntibaburare cyane. Kwizera kuza kwandika imfubyi kukigisha imfubyi kukandika abapfakazi. Yego asante. Hallelujah. Nuko ntabwo nkomera ni amasaha no kubona abana bicaye kuri ya mizi y'iziko. Umugabo yari muri Zura araza ageze mu nzira akora impanuka ariko ntabwo banagize kuko yopfa kuko ndaniteguye kuzara abana benshi. Atashe ndamubwira ngo yewe icyo tuma tuzara ibitaro twabizerereyeho sizosubira kwa muganga. Wewe ba mwarimu naje ndaba muka mwarimu kwakira abashitsi tuzobakuraho umugisha wo gukikira abahungu benshi n'abakobwa benshi. Akamaseka ndaba mwarimu ninde wantoye kuba mwarimu ndamubwiye ngo tube mwarimu mwibanga ndaba muka mwarimu mwibanga. Yeme dukora imirimo y'Imana mwibanga tutari muka mwarimu n'abatari muka mwari atari mwarimu. Bukeye haza abagabo batatu abasore batatu umwe yaravuye mu Mibunda undi avuye mu Kagogo undi avuye mu Bijombo. Simbabwiye ngo abagabo batatu bavuye muri Zura. Haza abandi batatu umwe avuye mu Mibunda undi avuye mu Kagogo undi avuye mu Bijombo. Nije babakiriye ba mbere mu muhana ndabakira uko Imana ari ishoboresheje ndabakira. Bakora ivugabutumwa ngo buce bamabiba abana babajana mu butayu bapfukama mu mazi amayinga abiri. Imana inkorera gahunda mu mazi ibereka abana nzobyara babandi nyine babandi. Amen. Amen. Asante. Bukeye bavuye mu butayu umwana wa mbere arambwira ngo Imana yatubwiye ngo ugiye kuzara umukobwa uzomwita Ndashimwe Nyamugisha Aline. Namambwira ngo wandike udupapuro dutatu nta mpamvu yo umwana umwe gutwara amazina atatu abandi bazotwara yahe. Uwa kabiri araza arabimbwira uwa gatatu araza arabimbwira njyamisha udupapuro dutatu ku gitanda narabibabwiye amakuru murayazi. Namavanga n'abana batatu umugabo ngo ataye ndamubwira nti yewe wicarega neza ku gitanda hari abana utabicaraho none reba abana kababura akambwira ngo ariko uzamvuri wenyine. Ndamubwira ngo abana bararyamye tikuraho inshuku rero ko bataryamye ngo atukuraho inshuku asanga n'udupapuro twanditseho amazina. Arambwira ngo ibi bintu wari ubigukoreye ndabizi ko warize umwaka wose ugashira. Ndamubwira ngo ibintu by'amarira byashize habe n'uwontema nta moso uza nubona. Amen. Amen. Ariko Imana kuko itazikereza mu isezerano umukozi w'Imana watubwiye ngo Nowa yijiye mu nkuge Imana ikingura inkuge kugira ngo ariko urugendo rw'ikinyegeri ariko mana we urugendo rw'ikinyegeri umurinzi yavuze ngo mumenye ko ikibuga dukiniramo cyabayemo n'abandi. Ikinyegeri cyabaye muri iki kibuga yeme kigahunga umwuzure ariko abantu barengerwa n'umwuzure. Imana kuko izayitondesha isezerano ngo buce nzara Nyashimwe mukurikiza Miriyamu mukurikiza Nyabisabo. Amen. Amen.
banasishiwe. asifiwe sana. Bama bahaguruka ngo muzaya abakobwa. Ariko jewe tadeni naringira ku mana ry'abana cyangwa ry'abahungu. Oyaje. Ayaze mbwira Imana ngo ninzara abakobwa 10 nzogushima imari 100. Ninzara abakobwa 7 nzoza ngenda nkuba. Ariko ngo busha umunsi umwe mvuye mu murima sanga umukobwa wanje yarize ngo bamubwiye ngo nta muhungu tugira. Ndamubwira ngo ceceka umuhungu. Aho wavuye niho hari hagoye ariko aho umuhungu ntihagoye. Bwarakenda genda nicara munsi y'igiti cy'ikijige ndasenga ndavuga ngo Mana aho nyashimwe yavuye na Miriyamu na Nyabisabo nta nkovu yahasigaye kuko atova umuhungu. Bavuga ngo numva umwana w'umuhungu tugira ituro munsi y'igiti cy'ikijige ndataha ntana ibiti bibisi ngo ninkwi ngo shika umwana arambaza ngo bazanye umuhungu ti cyane. Ndamubwira ngo mbwira amazina yiwe ngo tuzomwita Byiringiro Mutabazi. Asante ngo buce Imana duha Mutabazi ndanezerwa. Imana ngo buce ikoresha kamuga narabibabwiye karaza nkagaburira umutsima waraye karampanurira ugiye kuzara umwana uzomwite Pahoro. Ndamuzara Jean Paul ni umuhungu bunyine w'imyaka 17. Amen. Imana ishimwe kubw'ubwo buhamya uzobabwira ubwo bwo muri 88 ikindi gihe Yesu naduha umugisha. Amen. Nyamwampaye Imana ishimwe cyane kandi muzamunekereza gamenye kuko muhamunyumva agire unyekereza. Amen. Asante sana no kuri uyu mwanya ndawushimira kubera kuko mwawumpaye. Ubundi ndashimira abakozi b'Imana mwese muza muterana hano, abanginzi bacu batwingingira bakadusabira. Imana ibahe umugisha. Abakozi b'Imana bose bateraniye aha, abashumba, abakristo muri rusange bose ndabasabira umugisha uva ku Mana. Imana ishimwe. Amen. Ubundi kandi